bus a mini bus actually 2M Express. The number is GT 423-22. Now, a 24 different passengers a year and kind and a new extra Kumasi. Then run the Jofa, a Bremuno, Wabra, a Shannon and Panso Mudu at Asafo. Or drop a near Ukra Shaya, your friend Sukwe Daniel, the Wenyan Fisher, Edgar 42 years no. Or yes, or sign a year track Kesibi Ehun. Na one share near one name. Enunti Wabra, all signs are trucker, a Dawood tracker, the registration number, a JC 3557-21. And the cop pin maintain my baby or passenger as a nipple front to no eternal. Or the Hujina, a G, man, Carno, Sao, be I honina, Tia. A nipa or take fronta, post for Chester, Omahu, Nidin. Na omanhu ni mfia yefan songbe kofi a wanyan fishia ediasa enson kletos songbe kofi wanyan fishia ediasa enson opra yi pama sebe ebu kudonto ne nsa ba kokra eteye enunti posifo enyantiye ma omudimika ambulance service eko atimasa bebia asemnisiye ma omkoyi akwantufo ni nyina edifi eye ehyen mu nipa dunai or Robert ni kamwa omuye dunum na no mo saa ehyen ni mu etini ote front no ene nei omuduko pies ho aban ya sabia no du ho pe no so anya yeye ede ne ho agim papa na dan benkum so ya enu ntintempa no mo epeja ni mu ni fi eye emergency ho no de ko bebi omukra enu ewo eye sugum aban ya sabia ho afi inkaifo ma ohyenkeni na oka ho ntina kese dunai no me no ka sei obia nyinya epra ema ebi emo maso papa ebi prepare ni paketwa ema no pe ya omuda so eda ya sabia omudi bi ko chebi na omudi bi so eba so na atuma Asafo eye healthcare bi e ho no omo mude na ni nya den bebre no omo ahwomu ejomo pan ema omatwa omakwantu so omo so mbefa omacha bankran no omo eye eno na posifo a omo hwe kwanso jojo ho samso we pie man tem ha kyerese no kwasem nie afia yesi mu ye akwanhia ACC e we pie man tem ha no enya asem ketwa wo befre asenkafo no omo nam kwanso a wondi wo ho ni no mo nya ne ese fata no mo kasa omo hyen no e foforo enu to mu du highway so a e ho no mo tena mo nem ahwe so omo kaa no ejane anase enjane e ha dwi ye pa anka wusu se ohyenkani a no kura 2M Express yi se de bu otodebo and otodebo ama eye Dawood tracker ne nama agency 3557-21 a abanti de friend ya kisi a wanya fishia ediasa n9 ekura no e ma okoya anka no so anka kwamu da ho mana anka no so betumi akọ na nso ebia wanhwe yi na wanhwe kwamu yi no ene se ni obi anam so a wato amunum wakana na ma waye nyamedia no obi dehie no kwase ni ekoso no asenkafo ba bitu omo so papa ewo eye pie mantema so ne be ya sa kwanhia me kantente ene okwan a dobafo etwihyen a omo tombwaso no omatumi etom so sama omatumi abaso mi no ka fe de akwanhia a esi wa atuma Asafo no nipa baako na wadan benkum so afi mutu nan omo prima me no ka fe ebi da so aban ya sabia kebi and omo call a atuma Asafo de no and omo treat omo at discharge omo nipa enum and omo treat omo at discharge omo ko enti nipa enkono na aka no omo guso a omo ti ayarehwe ye de ni be di enhwe ye betuma be bia no ye mfa nkame ya hwefo ene etiefo na chese we de mu a behade fo mo ho hu se de nkwanhia ne si ye no kra enye se ye twa ma posi abesusu bia timu se eye entoboase ene ntiase a wo mu enya wo kwan ne so no ene ma ne basa sa pepe na omo ben ho no ekre esan so hwe even kra no ka na nim no be bi odedi ye no odi eye sa track na ti eti o share track leti ababi o de premier na na test overtaking na no ye no wa nye ye na o hu se ke bi atwiniti e wo lenim no na o ye so kwa kire ndi se be content o di ye that overtaking no or the comprehensive impact no
na eso papa ma o passenger ni o se front of company settlement ma said the bro prepare na omudo ya sabe a o kan nseku ne funo enya asempa enti ye be katete na eya potra ya shenka fon omunya ewo ekwan so me ko abantem and se me ko kuma simply new friends da kro no ye besre ya shenka fo ejimaku empini fon omo na o madroba fo no omo nkasa na wonam kuma se kwantem fo no so ne fuhum ensa wo mu a fa omo tumika wo so no enya samketo yeso mo omo hwe na embo ama yensi akwansia no ekwan na fi yesi mu ncheye na yetuna bo akra ene nkwa ene japade ho ban ewo oman Ghana mhano my dear to